Yeah, we back again. We back in action. It's the video library alongside the United Street Promotion Cooperative. Yani mudra di viro alikumwe na Shiba Kalungi. Bakubwira ngo ayi double team niko tujye kureba. Ngo ni ikipe imwe iri ku mande ebyiri, you are either on their side or in their way. Gushobora kuba uri ku ruhande rwabo cyangwa se uri mu nzira yabo. Hey, ubwo ngo kimwe muri ibyo ngibyo urabarizwa ngaho. Jean Claude Jean-Claude Van Damme yagukina muri Kickbox Avengers. Hadi tagate yibonetsemo, hadi corpse, wait for death, no cough. Woni Van Damme nyikubwira blood spot rimwe. Welcome to jungle. Universe Soldier rimwe kabiri gatatu. Reckoning Day yazibonetsemo Jean-Claude Van Damme. Street Fighter yayibonetsemo Van Damme. Ari kumwe na Dennis Rodman wagukine muri Simon Says. Uzi Dennis Rodman none umwirabura ndimo ndakubwira. Muzi president wa Korea y'Amajyaruguru bita Kim Jong Un ngo niyo nshuti ye magara. Hey, Dennis Rodman mu basket gukini wakinaga basket mu basketball warukaze cyane mu myaka ishize. Dennis Rodman abamuzi muramuzi, abarebye basket yongeye muri 190 gutyo kuzamura muramuzi. Dennis Rodman. Michael nuko wagukine muri Point Break, yagukine muri Take Back. Umva ibyamamara ariko uyu munsi nazanye mu nyumvire namwe bakristo bavandimwe abanyarwanda bwoko bw'Imana. Uyu munsi muhame hamwe ndabafite neza cyane. Urumva ibyamamara namanukanye ni nyuma mu Dread Viro na Shiba Kalungi. Bababwira ngo ayi niko kanyama tugatangira. Ndagira ngo mwibutse ukeneye kwamamaza iwacu uhamagara kuri 0787 696 0 uvugana nanjye. Ariko ibazo utaraza kwamamaza iwanjye sha noneho bamubwira ngo dasozi ivanze n'abanyonzi babeka kugabire dagara. Ukene amapine meza y'imodokari gana kuri station Merezi ku Muhima. Uhamagara umugabo witwa Mustafa kuri 0788 32 ukena amapine meza amakura. Tuno dupine tw'udukura tukiri tuzima tugikanyakanya. Ukena amapine meza ya Occasion d'Europe cyangwa se waguza amapine mashyashya ukeneye yuko bayakwambikira kandi bifashishije imashini za mashini zimwe nyine zabigenewe mu kwambika amapine. Ariko murumva uwo mugabo witwa Mustafa atarakoze umuti kandi ku mafaranga make cyane ku giciro gito cyane pe. Ndetse ukeneye n'ibikoresho by'imodokari byose bibaho gana muri Fitz Parts Company Limited. Ni hariya ku Muhima ruguru azira feruje zara ku Muhima ruguru ya Yamaha. Yeah, we back again, we back in action. Okay. Iteka narakubwiye ukuzajya ubona uwo mumama ikimenyetso cyo mumama na wundi mukuzaniye cyangwa se na indi company bikuzaniye atari Columbia Asoni Pictures Entertainment Company. Star Video Library United Street Promotion Cooperative bikora neza cyane. Ibageze izi filime zose mubona ziba zasobanuwe. United Street Promotion Cooperative USPC. Isamagwege Rakabas Shati kugeza ni benshi Mandalay Entertainment Star Video Library United Street Promotion Cooperative Mandalay Entertainment barakugeza kuri uyu munsi wa none. Amoshi Diamond Production ndetse na One Story Pictures Production. Tsuyihaka film ni y'umushinwa Tsuyihaka yagutegurira ragaga film bita The Blade yagarutse muri kaka Queen Jack, your final assignment. Nyuma na nyuma mission yawe igezweho. At 3:00 meantime, a truck ati hari gikabye kibiro 32 with 32 kilograms of non-active kiraza kuba gitwaye ibisasu. US nuclear installation outside Croatia. Gasuye minyuma gatoya Amoshi Diamond Production ndetse na One Story Pictures barakugeza neza cyane. Tsuyihaka yagutegura ngaga filime bita The Blade kabashinwa y'ingunu umushinwa. Ati Queen Jack nyuma nyuma mission yawe igiye kuba 9:05 at 3:05 p.m. Greenwich Mean Time. Ati hari igikabyo kimaze kuba gitwaye ibiro 32 by'ibisasu bya kirimbuzi kibwe. Plutonium
was stolen from a security ati icyo gikamyo kigwe gituruka muri American Installation nuclear installation outside Croatia. ati mu gihugu cya Croatia. We believe ati Stavros ndetse n'umuryango we this organization bari buze kuba bagurisha icyo gisasu muri Iraq mu masaha 24 for hours. bas umugabo bita Stavros we n'abapagasi be cyangwa se ngo na organization ye n'umuryango we ngo bari buze kuba bagurisha icyo gisasu kigwe gipima ibiro 32 ngo bari buze kuba bakigurisha n'ibyihibe muri Iraq ni igisasu bari bakweye muri Croatia to our base. inshingano zawe sasa rero no kubagarura icyo gisasu ukakigarura ku binindiro byacu amahoro. Icyo gisasu Stavros ashaka kuba yagurisha bas dore igikamyo kirimo umva mumvira mu nzira umva Queen yamaze kuyabona igisasu ahantu kiri. Queen afite amasaha 18 kugira ngo abageze ku mupaka To reach the border. If he does make it, bus Queen magwe dore igikamyo kirimo igisasu reka filime kiswa double team ngo ni ikipe imwe iri komande ebyiri niko filime yiswe Jean-Claude Van Damme niwe bise Jack Queen n'ugomba gutwara igisasu akareba uburyo yagikura mu maboko y'umugabo bita Stavros. Iki gisasu ngo ashaka kukigurisha yashaka kukigurisha muri Iraq mu masaha 24 ari buze. Paul Freeman akarima uyu nguyu mu masaha 18 agomba kwageze ku mupaka atwaye iki gikamyo kirimo igisasu. Stavros n'abapagasi be Michael Look memura kagarutse bita Stavros. Filime iratangiye iki gisasu kugira ngo bagikure mu maboko y'umugabo bita Stavros ntabwo byari byoroshye gusa none Jack Queen agomba gukora inshingano ze katsirore. Jack Queen nagukandagira ikamyo nirimo igisasu iki gisasu kivuye muri Croatia cyangwa se muri Croatia bas umugabo bita Stavros ngo ashaka kuba yakigurisha abanya-Iraq mu masaha 28 aza nakagari canga yashyizemo akaziki modoka bayikurikiza amasasu mama gwe nuko agafilime tugatangiye uyu utagutwaye igikamyo harimo igisasu ngo gipima ibiro 32. ibaze icyo gisasu ukuntu kingana mwa wa muntu bakristo bavandimwe b'Abanyarwanda bwoko bw'Imana ibaze namwe icyo gisasu ukuntu kingana Peter Paul yewe amafoto n'abashinwa gusa bagiye bayobora akagafilime basirikare barasigaye Raka Jack Queen dore ngo atwaye igikamyo iho harimo igisasu gipima ibiro 32. Mosha Diamond nawe yakagize mu ruhare yaranonosoye abasirikare bakomeje gukurikirana gusa ni byoroshye nanone igisasu kiratwawe uwitwa Jack Queen aragitwaye mu masaha 18 agomba kuhageza ku mupaka ageze kuri bota yaje haje go train cyangwa se garamoshi igare ry'umwuka zamuye igikamyo gari ya moshi yarayangisha ariko igisasu agomba kigeza amahoro mama gwe barakwereka igisasu ngicyakunanga yagikuraga muri Croatia niwe yagikuraga muri Croatia niwe igisasu yagikuraga tuyihaka uwo yabaye filime yitwa The Blade yewe nakangaka n'umushinwa ibaze filime yewe n'umushinwa tugaruka mu majyepfo y'Ubufaransa ni nyuma y'imyaka 3 tubonye umugabo bitangwa ni Jack Queen akwiye igisasu muri Croatia. Igisasu cyo kijya gutwarwa n'umugabo bitaga Stavros wari ujya kukigurisha muri Iraq n'abanya-Iraq. Twagarutse hakunaga mu majyepfo y'Ubufaransa arabari hakunaga kuri piscine ndagira gukurikirana neza witonze telefone yareniraga chaka telefone wayifata Catherine damn goes in my Eba na kabisa inga yawe yanyitambitse ntabwo ari inga ka Jack It's the swamp. icyo bya bitari cyo cyose mva cyari kiri mu nzira yanjye mu nzira yawe kamusunika mu mazi yari umugore we bamwita Catherine. Your swan is beautiful. Eba na kabisa urasa neza cyane Not too long, huh? ni umugabo n'umugore ni Jack ndetse na Catherine. You still be sexy. Na n'ubu uracyari mwiza A bit rounder. kabone n'ubwo inda yawe irimo kugenda ikura ariko uracyari mwiza. Take the baby. Ati nakana That's what we want now. isi icyo twashakaga cyane rwose twashakaga umwana barakundanaga ni Jack ndetse na Catherine. Jack mwaramutse yamusuje mu Gifaransa
don't believe in front doors. rwose by'ukuri ntabwo ujya wizera imbere y'imiryango yawe. There's a back door too. You of all people should know. gusa by'ukuri nanone urabizi ko n'imiryango y'inyuma ihari niyo nifashishije. Imiryango y'imbere ntabwo ajya yizera, niyo mpamvu uriya mugabo yifashishije imiryango y'inyuma. How'd you find me? bambwira wambonye ute? We never lost you, man. erega shana na rimwe twize tukubura. So you know I'm retired. urabizi ko naniwe, ndarambiwe, nararambiwe. Come on, how long do you think you can sit on your ass and... ese by'ukuri mbwira ubundi ushobora kuba wafata igihe kingana iki urimo kureba izuba? uri umuhigi? yaramubwiye ati ngo uri hunter. You're a hunter, Jack, admit it. ndetse umukino wawukumbuye. Missed the game. ntabwo byumva. You don't get it. ku bwanjye For me it's ndetse no ku bwawe. personal. For you. ibi ngibi ku bwawe ni politiki, Come kandi politiki irema amafaranga. on. umva mwana, Politics makes amahirwe ibi ngibi byose tuba turiho ni politiki n'udukino twa politiki. Everything's politics. You want personal? none ngo ibintu urabishaka ku giti cyawe, ushaka kubaho mu buzima bwihariye. Stavros is Stavros yagarutse back. And we want him alive. kandi turamushaka ari muzima. wa mugabo bita ngo ni Stavros wari ugiye kugurisha igisasu n'abanya-Iraq ngo yagarutse, kandi kuri inshuro baramushaka ari muzima. ndetse dukeneye n'amakuru ye, amakuru ye yose ndetse n'amazina All his nasty ndetse n'imihanda yacikiyemo iyo ariyo yose. niyo mpamvu tugukeneye. escape routes. That's why we need you. After all these years chasing him, you're the... niwe muntu wenyine rukumbi dufite uzi ukuntu Stavros akora. Come on. ngwino rero, aka ngaka niko gashoti kawe ka nyuma, niryo shoti rya nyuma ugiye gutera. This is your last ati ikipe ya Delta iraza kuba igutegereje muri Antwerp. Antwerp ni umujyi wo muri Belgium. I'm waiting for you. ikipe ya Delta ngiraza kuba imutegereje muri Antwerp, muri Belgium, muri Belgique. Antwerp. Face it, Jack. You can't retire Jack rwose by'ukuri ntabwo ushobora kuba warambirwa until he does. kugeza rwose by'ukuri igihe Stavros agikora ibyo yifuza byose. ntabwo ufite kuba warambirwa. tugaruka i Roma, ahanga ni mu Butaliyani. ese by'ukuri Jack Queen aragaruka cyane agaruka? I don't know. Maybe he really is. atabana atagarutse. dufite kuba twafata umupangu B. nibazaga niba Jack Queen ari bugaruke mu kazi cyangwa se atari bugaruke, ngo bashake umupangu B. ari uwayimufatiyeho. uyu nguni wa wundi wagiye guha amakuru nde? wagiye guha amakuru Jack. That's generally true, the CIA. bana kabisa rwose by'ukuri CIA ibyo yavugaga koko ni impamo. So you bust a few drug cartels in third world countries. rwose by'ukuri murasa nkaho murimo muragerageza kuba mwashaka uburyo mwakwirakwiza ibisasu ibinuza ibiyobyabwenge. They make you a deputy director. Get to the point. ati rwose by'ukuri mu isi yose. The point is, you're nothing but a minor leaguer. You're only good for one thing. mwashatse yuko Queen ko agaruka. mbese murasa nkaho murimo muragira ngo ibi bintu byongere bibe ihangana. icyo kintu mwifuje. And by the way, umva ngusigiye impano. rwavuye mu modoka ni rwo bita ngo ni rwa Stavros ngo rumusigiye impano. datoye mumfashe nsohoke yakunanga mumfashe. isasu cyaraturitse. shaka Stavros. uyu mugabo ni ikihebe. uyu mugabo nashipata ntakina. Michael Luke urakagarutse bamwita Stavros. gusa nanone uwitwa Jack Queen bamuhaye gahunda ko agomba kujya muri Antwerp, muri Belgium, muri Belgique. niho ikipe ya Delta imutegerereje. Delta team Antwerp tayari. ntabwo twebwe tujya dutinda mu nzira, ntabwo dutinda mu makoni. barakwereka Jack Queen yari yahageze muri Antwerp. ni muri Belgique, Belgium. uri mu Cyongereza, Belgique ari mu Gifaransa. Tell me that it's not there. utambwira ko byashyira ubuzima bwawe mu kaga. You're gonna be back in 36. ati rwose by'ukuri bavuze ko ugomba kuba ugarutse mu masaha 36. niko bavuze. ni umugore we bari barimo baraganira mbere yuko asubira muri Antwerp. umugore we ntabwo yifuzaga yuko yasubira muri zina nshingano za leta. umugore we yamuburiraga umwanya kubera gukora akazi ka leta amasaha menshi ataruhuka. nta mwanya aboneraga umugore we. ni Jack Queen. Jack Queen arimo aribuka ajya kugenda amagambo umugore we yamubwiye. ati bavuze ko ugomba kuba ugiye mu masaha 36. ntabwo yaboneraga umwanya umugore we. ndimo arashaka Yaz. ndimo arashaka kwitwa Yaz. arimo arashaka ikiraro cyitwa Yaz. I'm looking for Yaz. ndimo arashaka Yaz. I'm looking for Yaz. Raka Dennis Rodman. uyu mugabo ni mubi cyane. I've heard. mawe ndaraye ko ibyo ngibyo yobaza niba se bibabaza ibi ngibyo ni biki.
He's hurt too. ariko ngiye nkunda akahanga ariko nakana ko ndagakunda. Who are you? Ese urinde mwana nge ndi umugabo. I hope you don't judge a person by the way. Wewe ndikuri mbwira wacira umuntu urubanza bitewe n'ukuntu ameze n'ukuntu asa. Ibyo ndabyanga. Dennis Rodman ni kirekire shawo. Who does your hair? Siegfried or Roy? Kubera iki imisatsi yawe imeze gutyo? Yeah, made fun of my hair. It's still. Imisatsi yanjye nuko ukwihora mwana. None ni kutazi ku gatafari kandi kuntu bimeze. Oh, about your sex. Ntabwo nshaka kuba namenya rwose byukuri ibyerekeranye n'ubuzima bwawe cyangwa se ibyucamo Now who the hell are you? ariko se undiri cyande. Jack Quinn. Banta Jack Quinn. If you want to dance, Niba ushaka kubyina ask me nicely. mbasa neza. Nsaba neza. I just want to check and see if it's you, Mr. Quinn. Nashaka kuba namuhamya neza ngo menye neza kuko niba ari we Jack Quinn. Damn. Akiza wakunanga ikiganza. The legend walks. Wari umunyamateka kabisa. I heard you dropped out of Amateka arakomeje. the game, Jack. Numvise kurenze Jack. Dennis Rodman. Nuratari byo. Icyuki. Sheri. Bwa kunanga. Gwamuzanya kunanga. Dennis Rodman. Whoa. Santa's workshop. Who's that? Rudolph? Rudolph ninde? And I have reindeers. I do have the best elves. Umva ndakuzengurutsa kunanga we. Kunanga iringiri ni duka ry'abantu babi ngo ni duka ry'aba bad boys. Only the good guys back. Je ntabwo nanyine n'abantu babi gusa. Ukeneye iki? Just tell me what you need. Mfite umwanda kunanga aha. I got shit here so Umwana mushaka kunanga. even I don't know I have it. Sana byukuri rero nanjye sinzi ibyo mfite. Suzuma imbunda hamwe. Ni igiforode gicuruza imbunda. Barwita ngo ni rwayazi. But defense wins the game. Va mwana. Let's go. Fungura kunanga ya. Yafunga akaruka meze nk'impeta. Yeah. Umukaritazi. Mukinga we. Ibyayazi byose ni ibisasu. Ibyayazi byose ni ibisasu. I have a rule here. You break it, you bought it. Umva ibyo wangije kunanga urabyishyura urabigura. Niryo tegeko rigenganga. Ibyo wangije urabigura. Yari yaje kugura imbunda. Jack Quinn. Turi muri Antwerp. Muri Belgium muri Belgique. This is Delta 1. Banya ko uyu nguyu yingiye ni Delta rimwe. Forget you ever seen him. Mwibagirwe ko mwamubonye. This is Mr. Yamir. Nyakuba Yamir nuri hakunanga aha. He has information that starts Ndetse nuri buze kubaduha amakuru ya Stavros ahantu ku munsi w'ejo azaba ari. tomorrow afternoon. Satira hakunanga aha. Around here. An amusement park. Ati Stavros ku munsi w'ejo ngo azaba ari muri amusement park. Who's my dead eye? That would be me, sir. Dead eye yanjye ninde? Ni njye nyakubahwa. Uzajya umubera imboni. Know how to use it? Waba uzi ukuntu gakoreshwa? Comeka hakunanga iyo nguyu niyo Delta 1. Can you shoot a man at 200 yards with that? Hakunanga batangira gukokinga. Iriya mbundi irasa muri za yards 200. Irasa n'ukure cyane. He's like a snake. Ameze nk'inzoka. If you look into his eyes, Urebye mu maso ye. he'll get you in the back. When we ID Stavros, move into position. Mu gihe turimo kuba dufite Stavros muri position yacu. You only have one shot. Icyo dufite gukora ni kimwe n'ukurasa rimwe. 2 darts will kill a man. Dase ebyiri zishobora kuba zakica umuntu. 3 will kill a rhino. And we want Stavros. Icyo mugomba kumenya ni kimwe Stavros turamushaka ari muzima. Murase ku nyama ukomeretse ariko nakwica. Stavros turamushaka ari muzima. We want him alive. Turamushaka ari muzima. Hey! Gusa ngagomba kuba ari hehe muri amusement park. Uwitwa Stavros. Mwami hamwe. Filime nayisanye. Double team. Van Damme. Nimumwemera gwe muhame hamwe. Ndabakoramo akazi uyu munsi. Delta 5. Musuzume rwose byukuri bari abagore babiri barimo barasatirana hakurya. Delta 5. Ni ikipe ya Delta. Yishyize hamwe. Bikoranyije kugira ngo bafate umugabo bita Stavros. Cyari ikihebe. Yarananiranye. Yari umugabo wagenda agatega ibisasu. Yacuruzaga ibisasu. Stavros. Hakunanga urusamo. Something's happening. Ari kirimo kiraba. Stavros turamufite. Grey Mercedes. Gray Mercedes. Dufite abagabo batatu. The driver's staying with the car. Barimo barajya basohotse mu modokari mubareke binjire. Fire. Move the back car. Bas barimo barahana amakuru.
Stavros arakenewe. Stavros ikipe ya Delta yaje ku ruhande hari abandi bagabo batatu barimo baraza. This is way too easy. Ubu nibwo buryo bworoshye. Ari mu mbone yanjye. Itegure kurasa. Itegure kurasa. Umva ntabwo ari Stavros. That's not Stavros. Travis is lefty. Stavros ari bumoso. Ntabwo ari we. Shaka umushoferi. Bas. Abandi baramanutse. Bari mu ikipe ya Delta. Baje gufata Stavros. Baje gufata Stavros kunangara abantu bambaye za maske. Urimo aragenda. Urimo aragenda. Ndagira ngo ukurikirane neza witonze. Uriya mugore rwose bikorwa ko ari ikintu ahishe. Ahishe igisasu. Imana yanjye. Kumbe ntabwo ari igisasu ahubwo yari afite akana kagahungu. Stavros hakunanga yari ari kumwe n'akana. Stavros bari bamuzana akana ke. Delta rimwe kubera iki twategereza? Twitegura twerekere tugende. Negereje itegeko ryanyu. Utegereje iki? Utegereje itegeko kuba dutegereje itegeko rya Stavros yarebye ku ruhande. Bamuze kobwa yarakarashi. Yarashe wa mukobwa. Wari kumwe na Jacqueline. Stavros abasha ko amuziye. Anaga grenade. Ikipe ya Delta ikuramo akazi. Ayikuramo akazi. Ndagira gukurikire. Bari baje kumufata. Nibyo bya bindi bakubwira ngo utega umutego mutindi. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Bari baje gufata Stavros. Kumbe babandi bose bari bambaye tumaske n'abapagasi ba Stavros. Batangiye gukora akazi. Batangiye gukora akazi muri Delta. Katori, ikipe ya Delta. Ikipe ya Delta ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Bisaswana. Raka Stavros. Stavros n'ibipagasi bye. Umvisasu hano. Umvisasu hano. Sikia moto. Gisama gwa kunanga abana b'abantu batuziye. Mangi. Gisama gwa no. Gisama go cyariye umugore inzara. Umugore wa Stavros. Umvisasu hano. Abapagasi ba Stavros bakoranyemo n'ikipe ya Delta. Delta team. Uyu ngo Stavros mukoza. Yabonye umugore ari hasi. N'akana ke tayari kapfuye. N'akana ke tayari kapfuye. Ababikoze arababonye. Ababikoze arababonye bako barategeka yakoraga dorisasu. Dorisasu. Umwana we baramwishe. Umwana we baramwishe. Dorisasu hano. Dorisasu hano. Umugabo busanzwe ari ikihebe. Yarahanganye na leta. Ahanganye na leta kubera ko acuruza ibisasu. Urumva noneho dore bamwiciye n'umwana ndetse n'umugore we. Ibibazo butari. We, bamunzira. Akene Stavros. Kana mukena ari muzima. Amukena ari muzima mugenzi katurore. Biratera ko dore kuna kata. Jean-Claude Van Damme. Dore kuna kata. Numatari byo. Stavros akana ke kapfuye. Akana kagahungu. Akana ke kapfuye. Akana ke kapfuye. Umugore warapfuye. Ubu none afite impamvu nyanza zifatika zo guhangana na leta atari ugucuruza ibisasu gusa. Akana mwana wanjye icyo watwaye n'igikinisho. Abantu b'abantu baje. Abana b'abantu kabisa. Uyu aracyaza Jacqueline. Abana b'abantu batuziye kabisa. Dore abaturage ngo bakwiriye imishwaro. Bakwiriye imishwaro. Yewe we Stavros. Stavros. Jacqueline. Chene filime nk'izi ngizi. Gana muri Ubisoft Studio. Hari Nyacyonga kwa DJ Didros. Uyu ngo ari kugakawa kugira ngo ibitoti bitaza kuboneka. Kumbe Stavros. Agaki. Ye. We. Sekretari. Kiragure kumi. Napoya. Chamu bindi birahuri. Ugarador mujinya. Kumbe Jacqueline nawe yaje. Jacqueline yaje. Akini Stavros. Kandi amukena ari muzima. Niyo oda y'abafande. Stavros baramushaka ari muzima. Gana muri Ubisoft Studio kwa DJ Didros i Nyacyonga. Kene filime nk'izi ngizi. Sha. Mugane yo.
filime zirari ku bwinshi. Niwe mu DJ ubikora neza muri ako gace. Abandi barapaca paca. Stavros bamukina ari muzima, abaganga yabakozemo akazi, yabakozemo job. Irondo ryivanze n'ibisambo. Irondo ryivanze n'ibisambo. Sasuku kwete hasi Jacqueline. Mugabo yabaye nk'umusazi kuva bamwica umugore n'umwana. Mugabo yabaye nk'umusazi. Bari kwa muganga do muri maternité. Harya maternité se abagore abana abagore babyarirara. Niho bari we muri maternité. His mother told me. Mama we yarambwiye That his favorite thing in the ikintu yakundaga muri iyi si world used to be yakundaga gutwara agapupe ke when he go ride. muri za weekend. He loved riding that little horse. Yakundaga gutwara kariya gapupe. Little horse could have missed Kariya gafarashi gatoya. my boy. Kagiye kuzakumbura agahongo kanje ngo umwana wengo yakundaga gutwara agafarashi gatoya, none guko umwana we yapfuye ako gafarashi gatoya azagakumbura yatwaraga. Nta gafarashi kagapupe nyine umwana yajyagaho. I'm a professional. Umva kwini njye profession, ibyo nkora njye nabigize umwuga. When I've killed Nishe abantu benshi. but most of the best Ariko binyendaro byinshi nishe. I've killed. Byinshi mu binyendaro nishe byari bikwiriye kuba byapfa nari nkwiye kuba nabyica. My little boy was 6 years old, mister. Agahungu kanje gato kari gafite imyaka 6 y'amavuko. My little boy was 6 years old. Urumva amagambo. Now that makes it personal. Nyakubo none ubungubu sasa. Ubungubu ni ikibazo cyane cyihariye. Ubu rugamba rwanye nawe ni ikibazo cyihariye. Ubu ndabona rwana mfite icyo ndwanira. Wishe umwana wanjye mwishe umwana wanjye. W'imyaka 6 y'amavuko. Roka Stavros na Jacqueline. Ikihebe. Nta jambo ufite. Ajya kuri piste. Mugeri. Van Damme. Jean-Claude. Claude bora ngo babashomba. Ari byakuna ngabona ipupe ngumi. Gwa Stavros rurohereza. Stavros. We. Bajya kunaga ku gatanda k'uruhinja. Gifite imbaraga ni gisori. Stavros. Kuri Jacqueline. Ugondi hene hasi. We. Jagukuba we. Ndagukubita we. Teni gisajya. Abona gatanda karerekeye. Kurikirana gatanda. Kumbe mu gatanda kunanga umwana aryamye. Harimo na grenade, harimo n'itunda. Yereje itunda. Muri sanseri mukwerekera mu gihe katori. Wahongeshije akana za fragments zamuhaye mu mugongo. Amayekara muhaye mu mugongo. Amayekara grenade. Nizo bita ngo za fragments. Zaramuhaye. Yaguye gutyo. Yaguye igihomore. Barakwereka nyuma y'iminsi tubonye Jacqueline ahanganye na Stavros. So munsi nago byagenze neza. Ndagira gukurikire. Nyuma y'iminsi barakwereka Jacqueline nawe mu gukanguka yisanze hakuno. Hano. Candidate for colony residence. Queen Jacqueline Paul. Jack Paul. Wavutse muri 59. 1959. Entered foreign service. Yinjira muri foreign service afite imyaka 22. Advanced training. Hakuna ngaba bahita bagukubita umwirondoro wawe wose ibyo wakoze byose kuva mu buto bwawe. Speciality anti-terrorism. Umwihariko we yari kurwanya ibyihebe. Last assignment, Stavros acquisition. Mission ya nyuma yarafite yaragera yo kurwana umugabo bita Stavros. Video segment ni A19. Antwerp interdiction. Interdiction. Quinn achieved clean opportunity to acquire Alpha, but target Alpha escaped.
You went soft. Soft hakuno ngaha misiyo yagiyeho ntabwo yashoboye kuba yagenda neza gusa by'ukuri nanone colony. oya If you fail to cooperate, Mr. Quinn, you have an alternative. nukuvuga ngo hakuno ngaha afite hakuno ngaha program izajya imugenzura Dead already. mbese hakuno ngaha bamufataga nk'umuntu wapfuye At least that's what your wife ndetse umugore wawe atekereza ko wapfuye the rest of the world niba rwose by'ukuri wifuza ko wabaho been told. aho ngaho niho uzajya ukanda uzajya ushyiraho igikumwe cyawe aho ngaho ugaragaze yuko uri kumwe natwe 9 8 7 6 5 5 4 3 2 akora hano niba yifuza kuba hakuno ngaha agomba gushyira kuzajya ashyiraho igikumwe cye Identity confirmed. uwo mwirondoro wawe amaze gusuzumwa urakoze cyane nyakuba Queen televiziyo ata ku ruhande ubu ngubu barimo baramufata ngo nk'umuntu wapfuye umugore wa tayari ubu ngubu Catherine azi ko uyu mugabo Jack Queen ko yapfuye dore umugabo ahantu ari umugabo ni muzima uwo mugabo tayari ubu ngubu afatwa nk'umuntu wapfuye utakibarizwa muri iyi si y'abazima Jack Glad you decided to join us. wishimiye kuba twiyungaho dore wa mugabo bakoranaga Alex Goldsmith. Alex Goldsmith The taxman. wa munuza the taxman umuntu utwara tagisi You were killed 6 years ariko wishwe mu myaka 6 ishize ago. God! It's been 6 years already? imyaka 6 ibungu irihiritse Oh well. oh I'm on board. ambo ngwino hakuno ngaha urira karakanuza Some friends are waiting to ari inshuti zanishaka ko bazahura nawe banya kubaho come and meet the famed Jack. muze muhure hakuno ngaha na Jack Queen bas do abangaba bose ni inteko do Moshe Levanti wapfire muri Lebanon muri Lebanon mwebwo Lebanon ni muri Israel You died in Lebanon. Beirut, actually. Beirut Everybody. abahoze bose ari aba agents All agents. cyangwa se abahoze ari abanzi Or ex-enemy. We're too valuable. uba twese by'ukuri hakuno ngaha Kill and too dangerous. turi ab'igiciro hakuno ngaha twica abantu bagerageza gushakaniza ubuzima bw'abandi Welcome to the colony. ahubwo reka neza hakuno ngaha muri colony welcome to the colony Queen Stall baraziranye ndabyumva iki ngiki bagomba kuba barajyananaga amakimbirane barahuye abari hakuno ngaha ngo ni aba agency bose cyangwa se ni abantu bagiye bakorera leta byavugwaga cyangwa se byari bizwi ko bapfuye dore na Jack nawe niho yisanze tayari nawe ngubu bamaze kumubara nk'umuntu wapfuye kandi aracyari muzima abangana aba agency bose bagiye bakora leta mugeri byari bizwi ko bapfuye kandi baracyari bazima we sigaho umva wihohotera umuntu I thought I killed him in Tuzla. uriya muswara mwicaye muri Tuzla Apparently not well enough. umva ntabwo ibyo byari bihagije I really dislike that man. nande kiriya kigabo ntabwo nyikunda Jack, you must wear this at all. wumva iki ngiki kigomba guhora igihe cyose ucyambaye Simple device really. iyi ngiyi ni pager part time. igomba kuzajya igufasha mu gihe To know where to be izajya rwose by'ukuri itubwira ahantu uherereye and for how. ndetse rwose by'ukuri n'icyerekezo uherereyemo When you hear its signal, you must niwumva sinyari ugomba kuzajya uhita usubiza basi ngo niwumva sinyari agomba kuzajya ahita asubiza We're a think tank, Jack. We're linked into every law enforcement data. barakwereka hakuno ngaha benshi mu bitwaga ngo ni aba agents bakoreraga Delta abagiye bavuga ngo yuko ngo bapfiriye mu kazi bapfuye bose bari hakuno ngaha abangaba bose bari hakuno ngaha barwanyaga ibyihe cyangwa se ubwigomeke mu isi gusa nanone ngo abasaga hakuno ngaha byavugwaga yuko bapfuye ni ukuvuga ngo mu miryango yabo ntabwo bakizwi na Jack Queen niho bamuzanye ubu ngubu tayari abarwa nk'uwapfuye umugore Catherine azi ko yapfuye Career. kumedura ahantu bibereye Our image generator is interpreting signals from twebwe hakuno ngaha iyi ngiyi niyo sinyari twifashisha basi abago bafite ibikoresho ni aba ex agents headset on and on the scanner at all times. wumva igihe ugiye guskana urumva ugomba kuba wambaye headset uyambaye za ekuteri bamuhereza twa ekuteri Jack Queen shyiraho ikiganza hano Attention, we have a feed coming in from... hano ngo tugiye kuba twakakira amakuru aturutse muri Washington ku cyiciro gikuru
I have a brief statement from the mfite amakuru akunanga kuva kuri Secretary on Global Air Tragedy. Concerning the global air tragedy. Global Air Tragedy. Any questions? Of the 107 abagenzi 176 passengers on board the flight, there are no bose bapfire mu ndege na numwe yigeze arokoka. The CIA is reporting the plane was done. CIA itanga ripoti iyo ndege. The North Koreans in an unprovoked and deliberate terror. Iyo ndege rwose byukuri irasa ngo yarashwe n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. By this assessment, and we'll hold a briefing later this evening regarding the Secretary aribuza ko yavuga ibintu byose kuntu bimeze. Koreans are denying responsibility. Abanyakore nibo bafite ko bakerengera ibyo ngibyo. The American president consulted. Ndetse na president arasa nkaho ari umwambari wabo. Ibyabaye byose arasa nkahabizi. Jack. Your continued usefulness depends on your ability to analyze and interpret incoming. Turacyacane ko ufite kuba watubwira uko ibintu bimeze. Wikomeza gutwarwa n'ibyakera ukiri muri ya kipe ya Delta. Jack. Thank you. Iyi ngiyi ni colony. Ibyanga byose ugomba kubikurikiza neza cyane. Indege yaturitse. Indege ngo yapfirimo abagenzi 176. We've just intercepted a transmission of Global 277's. Hakunanga. Indege dore ngiri indege yaritwa abagenzi 176 bose bapfuye ngo nanumwe warokotse. Ndege yaturitse. Not a pleasant prospect. Bas. That technology. Gusa nanone abangaba nubwo ari aba agents bivuga yuko ngo bapfuye. Ari ukuntu bajyaga bumvikana n'inzego z'ubuyobozi nkuru kuva muri Washington. The report, Moshe. You buy it? Moshe, ngira uko ni imeze. Ndazisimamya neza. Ntabwo ndi siri. Ari marabeshya. Ari cyane marahishira. Ring something up. Ngobe ko ari ikintu bazi. Let's re-examine the subject. Reka dusuzume ari amashusho. Reka turari amashusho. Bakira bakunanga bakura amashusho. Ya ndege hano yaguye. Ngo rero abagenzi 176 ngo nta numwe warokotse. Bose bapfuye. Kandi ngo ni indege yarashwe n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. Simulation to include this new possibility. Bakomeza gusuzuma barebe indege ijya kuraswa. Uruhande bayirasiyemo. Radar. Abayirashi n'abanyakoreya. Korea y'Amajyaruguru. Using the jumbo jet as cover for kugeza igihe indege bayihereye. Indege paka igera ku butaka. Abagabo bafite ibikoresho. Eavesdrop on a military base. Inspired. Nice call, Jack. Uhamagaye neza Jack. Nice call, Jack. Kumbe. Ndagira ngo kurikire. Underwater lasers. Murariya mazi harimo za lasers ni za bin. Turongo urimo kubona tubara amashanyarazi. 1 meter below the surface, interlocking lasers destroy anything they contact. Zira lasers cyangwa zira beams ira mirongo urimo kubona mirimo amashanyarazi ishobora kuba yakica ikintu cyari cyo cyose cyakicomeka muri ya mazi. I thought of everything, Jack. No one ever escaped. Bivuze ko nta muntu n'umwe wigeze agerageza gucika ngaha. Nta n'umwe. No one. Undati nta n'umwe. Last one to try was a chap named Bryce. Nabagerageje kuba bashaka gucika kunanga zira lasers zarabarimbuye zarabishe. Well, he didn't survive 48 hours. His guardian took care of him. Each resident is assigned a guardian. Ati buri muntu wese uri hakunanga no murinzi wa mugenzi we. It's the guardian's job. Ndetse buri muntu wese uri hakunanga kuba yarebera mugenzi we n'inshingano ze. Witwararike rero. If a resident escapes, ubagerageje gucika rero, the guardian is sent to terminate. Umurinzi muri kumwe cyangwa se uwo mubana azakwica. How did you hide this place for so long? Ese mbyukuri ubundi kubera iki mwaje kwihisha hakunanga? Masking devices. Impamvu twaje kwihisha hakunanga nuko twebwe tutagaragara. Uniba invisible. Unibagaragara. Invisible. Ari invisible nabatanejwa. Invisible nabatagaragara. Atabangana abatagaragara ni kwa mubwiye. Barakore kwa mugore Catherine. Ahari hakunangazi ko umugabo we yapfuye. Amaze iminsi atamubona. Umugabo waracyari muzima. Ari mu bahoze ari aba agent abakoreraga leta mu myaka yashize byabwaga ko bapfuye. Niho nawo umugabo we ari. Tayari wungu Catherine azi ko umugabo we yapfuye. Gusa umugabo waracyari muzima. Arakuriwe turore. Hello, Catherine. Hello, Catherine. Catherine? Hello. Hello. I hope I'm not... Reka niringiye ko nimunda gutesha umwana nimunda gutesha umutwe. Ndati hoya. Uyu nguyu ni Maria Trifiori. Kuva muri Galleria Luna i Roma. We spoke last week. Wonderful news.
We'd like to arrange an exhibition of your... ati rwose byukuri turimo turifuza kuba twagukubita agasurprise. I understand. Turifuza kuba twaganira nawe. I'll tell you what. Ngiye kukohereza itike y'indege I'll send you... muri iki gitondo. in the morning. Uze ko waza kureba ukuntu gahunda zifasha hakuno ngaha. Catherine baramuhamagaye. Abamuhamagaye nabi Roma. Butaliyani. Barakwereka hakuno ngaha. Ufite iminota 5 yo kuba ujya kubasuzuma. Yo gusuzuma za cottage zizanye. Aba agent hakuno ngaha do bingi byose bazi yuko byapfuye. Bazi yuko byapfuye. Barakwereka bara ahantu hameze nko kukirwa. Gucika uvangaha ntabwo byoroshye bakikijwe n'amazi. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. rimwe. Yakoze hakuno ngaho nuko ngo ngute yari presence ye iragaragaye. Name and contact. Urakoze nyakuba Queen. Bara ahantu hameze nko kukirwa. Bara ahantu hameze nko kukirwa. Yagufatiye hakuno ngaha. Gwa cyadi papuro kiba kirimo amatabi. Hakuno ngaha kukirwa hari ukuntu babazanira ibikoresho. Abazi bike byabo ni bake cyane. Hakuno ngaha yari ibintu bazanye hakuno ngaha za beams cyangwa se za lasers bazikuraho. Ya mirongo irimo amashanyarazi iba irimo yesitayimo hakuno ngaha mu mazi bayikuraho. Abangaba bakaza gufata ibyo bohererejwe. Ni bake cyane muri leta bazi ko aba bagabo bakiri bazima. Ubundi byavugwaga ko bapfuye. Ndagira ngo kurikire. Jacqueline ahanari. Umugore we tayari azi yuko Jacqueline katakibarizwa muri isi y'abazima. Ari kuzigupfusha n'ushingure. Ibyo bintu shabira babaza shaho. Gupfusha wowe n'umushingure. Nukuvuga ngo Catherine yapfushije umugabo we ariko ntabwo yigiza mushingura. Bamaze iminsi ngaha. Na ahantu hameze nko kukirwa. Iminsi yakomeje kugenda yicuma. Uko iminsi igenda yicuma ndagira ngo kurikire. Jacqueline. Bas. Umugore we hari uwamuhamagaye uri i Roma witwa Maria. Yagombaga kuza i Roma. Hari gahunda agombaga kuzamo. Gusa arakuriwe dore ngo uyu ni Catherine. Agahinda karacyari kose. Azi ko umugabo we yapfuye. Gusa none yarapfushe ntiyashyingura. Bite nitwa Maria Trifiori. Nejejwe rwose bikuri kwakira ubusabe bwacu. Ni Maria Trifiori. Agufatira Catherine. It's very generous, but you know, it will be... Rwose bikuri urugendo rwawe kwa rwagukomereye. You don't want to show your work here? Ndimo ndashaka kubona kwereka rwose bikuri niba ushaka kuwakorera hakuno ngaha. Since my husband, it must be hard for you. Ati rwose bikuri yaciyeho amezi agera hafi murane umugabo wanjye apfuye ndabizi ko bigukomere cyane. Gusa bikuri nanone ikindi gikagishyashya ugomba kuwatangira. I have to sell the cottage and Rome is so expensive. You must stay with us at the Regina. Gumana natwe hakunanga muri Regina. And I'll make sure you and the baby have... Rwose bikuri ndakubwiza ukuri ko ndetse n'umwana wawe ko muzitabwaho neza. Tonight you'll meet the gallery owner. Ati rwose bikuri mwijoro ribuza ko wahura na nyiraha hantu. Kandi rwose bikuri araza kubagutegereje kuko nawe yaramaze igihe kirekire yifuza kuba yahura nawe. Catherine azi ko umugabo we yapfuye. Dore umugabo we nguyu ahanari. Yakure kuri imbago ni nyuma y'iminsi. Za fragment zaramukomerekeje. Nyuma y'iminsi. Uyu mugabo n'umataye cyane. Nyuma y'iminsi ameza narihiritse. Yatangiye kugerageza kureba rwose bikuri niba ingingo ze zigikora neza cyane. Bas. Jacqueline. Tangira busha. Arimo arongera kwimenyereza. Biracyakunda se sha biracyakunda. Kiri nguruguru hakuno ngo zamuka. Kuva aha hantu ntabwo byoroshye. Bakikijwe n'amazi. Hakuno ngaha aryamye hakuno ngaha arimo arareba uburyo afata umwuka. Arebe yamara igihe kingana iki. Itabi rigenda gahoro utari kurura. Yararebaga byibuza mu gihe mu mazi yamaramo igihe kingana iki.
mu gihe yabagerageje gucika mu mazi yamaramo igihe kingana iki umuvuduko watangiye kugaruka Jack Queen Jack yitozo Jack akajya kwirambika iminsi byaragiye iricuma yaragiye irisunika iminsi yaragiye iricuma. This has all the earmarks of a Stavros operation. Earlier intelligence. Gahunda yacu yo kwenda kwataka Stavros irasa nkaho yemejwe. We need to know is who is paying for his talents. Biteye kuba twamenya rwose by'ukuri abo bantu ari kumwe nabo. Analysis of this event. Bafite impano ni bande. What's unusual is no claimed responsibility. Hakunanga amakuru barayabonaga yabageragaho umunsi ku munsi. Stavros yakomeje kugenda akora ibikorwa bibi. Gusa nanone kuba yarakomeje kugenda akora ibikorwa bibi ntabwo Stavros bigize bamushyira ku ruhande. Maybe it's personal vengeance. Ahari rwose by'ukuri Stavros agomeye ko arimo gushaka kwihorera none akazana no kugakora wenyine. Why would he? Suppose it was some psycho, a random act. Several groups have been active. Ati byinshi mu bikundi muri Spain birimo birakora. What do you think, Jack? Hakunanga Jack bamuhaye ubutumwa ngo mfite ikinyugunyugu cyawe. I have your butterfly. Mfite akanyugunyugu kawe. Jack uratekereza iki? No? Oya. Jack, we're awaiting your comment. Jack dutegereje comment yawe. Hakunanga uriya Jack yarebye karagatatiwaje. Karagatatiwaje nuko gatatiwaje kari ku mubiri w'umugore we. Noneho wamwandikiye ubutumwa n'ubwo ati ngo mfite ikinyugunyugu cyawe. I have your butterfly. Ntabwo Stavros. Stavros. Ntabwo ari we. Yarababeshye. Uyu nguyu yaratekereje. Iri yatatiwaje niyo yatatiwaje iri ku mugore we. Uwamwandikiye ubutumwa dore ngo budo namwe mwisomere ngo I have your butterfly. Gakanyugunyugu kawe ndagafite. Reba hakunanga dore ka gatatiwaje. Wakabonye? I had my chance at Stavros. I also failed. Reba rwose byukuri ndasa nkaho nananiwe kuba nabona Stavros. Is my last. Gusa byukuri nanone paid debt. Uriye ni wowe wari umwenda wanjye wanyuma nashoboye ko nakwishyura ni Jack Queen arimo arabwira mugenzi we. He's running around loose. Ubu ngubu rwose byukuri Stavros arimo kwidegembya arabohotse. So I'm stuck on. None ngiye mugiye nkwamiye aha ngaha. You were our last great. Ni wowe waramiringiro yacu ya nyuma. The last one still. Ndetse ni nawe wa nyuma mwiza twari dufite wari uhagije ko wafata Stavros. None byarakunaniye. What does he know about this place? Nese byukuri Stavros ahantu yabahazi. We're not sure. Ahari wenda. Why so dangerous? Niyo mpamvu arimo gukomeza gukora ibikorwa bibi cyane. Agencies around the world. Aba agents bose bo muri iyi si. Used his services when they needed someone with the stomach for difficult work. Barasa rwose byukuri nkaho byabakomere kuba bafata Stavros. It's ironic really. When he was our ally. Gusa byukuri nanone byukuri kuva asa yari umwanzi wacu. He was considered heroic. Yabaye intwari. Now he works for someone else as a scallywag. Gusa byukuri ngo arasa nkaho undi muntu arimo gukorera. Let's face it. He's fallen out of fashion. I'm afraid we've had to part with your beautiful swan. Rwose byukuri nugira ikibazo. The liberty of hakunanga hani igiciro kikubye kabiri. My husband loved that. Umugabo wanjye akundaga karakam. He thought it was a cow. Yakekaga ko ari inka. Gas. Ngo umugabo we ngo akundaga karakano. Ngo yatekerezaga ngo kari inka. Umedura umugabo wahana ari. Umugabo arimo kugerageza kureba ko yakongera kugaruka muri bya bihe bye. Ko umubiri we wakongera ukamera nko wari umeze mbere. Yuko zira fragments cyangwa se zira nuzo zira ekara zimukomeretsa. Jack Queen. Ndagira gukurikira mugenzi. Raka Jean Claude Van Damme. Jack Queen. Byoroshye. Ahari hakunanga. Nanu wameze nko kukirwa. Kubita ikidoba cyuzuye amabuye. Mwitozo. Jean Claude. Jack Queen. Ahari. Yep. Yego.
yego arongera asubira hako nanga muri B da fata umwuka arimo ararira mu mazi yamaramo igihe kingana iki itabi rigenda gake iyo utarikurura yamara igihe kingana iki mu mazi yafashe umwuka gusa gucika ngani byoroshye ngo niyo ugerageje gucika mugenzi wawe araguhagarika yego yabonye biriko biraza umurundi yataye bitana ageze imbere atoraguye ifaranga ati biriko biraza hey yakomeje gupanga hako nangaha arimo arashaka uburyo ava hako nanga kura aha hantu hameze nko kukirwa narakubwiye ngo uwabayeho umukanishi ntabwo ajya muri isupana uzarene wabayeho umupineri ntabwo ajya bura foruve mu mufuka we cyangwa se akabusha uwabayeho umukanishi ntabwo ajya muri supana uyu nguyu yabayeho umu agent wari ukaze cyane warwanyaga ubwigomeke ubwihebe imipanga iracyari yayindi rero imwe ya zamani ya kera hako nanga igikumwe cye nicyo kintu kiba gikenewe yarajya gukura agashishwa ko kugikumwe no kuba mu gihe bari buze kuba bamukenera presence ye ize kuboneka arimo arashaka uburyo ava hako nangaha ni nko kwa kuba nguri wawa ufite iminota 5 yo kuba ugiye gusuzuma cottages zawe bas arazakunanga bakimubari iminota 5 arazakunanga sukama amazi yarapanze uwabayeho me ntabwo ajya buri kote uwabayeho umukanishi ntabwo ajya buri supana hey arimo arashaka uburyo ava hako nangaha ahantu hameze nko kukirwa ahantu hameze nk'iwawa hey gatanu kane 4 3 gatatu 2 kabiri Thank you, Mr. Quinn. urakoze nyakuba Queen kumbe na uhari Jack Paul Quinn na uhari ya ndege yaje yabayize umunsi yabariranye n'umunsi ya ndege izaniraho ya mizigo naho niyo munsi agomba kuvira hako nangaha iwawa igisara kijugunye cya gisara kimwe kigaragaza ahantu aherereye yagitaye y'amazi Jack Queen Paul nuko yerekeye icometse y'amazi za bimu nazo zivaho za lasers ya mirongo y'amashanyarazi zivaho ubu tayari babandi bagiye kuza gufata uyu muzigo bagomba kuza gufata umuzigo bana lasers zizavuyeho za bimu zizavuyeho banga baje gufata umuzigo gusa umuzigo baje gufata noneho kuri iyi nshuro umuzigo munsi hari umuntu uriho yawe arimo arashaka uburyo yagera iki yava hako nangaha iwawa kumbe hako nanga mu mazi gucika ahantu ntabwo byoroshye ngo niyo ugerageje gushaka gucika mugenzi wawe ashobora kukwicira wamufatiye mu mazi guhanira mu mazi Alo check alo barwanira mu mawota mu madoro nambara umwuka abaje gufata umuzigo banakwiye gukamata muzigo subisho za bimuzi uyu nguyu yifashe ku muzigo nawe uzamukeho basubiza wana za lasers kino cyakubishwe n'amashanyarazi cyakiri cya star ni cya star cyakubishwe n'amashanyarazi Queen we yazamukiye ku muzigo yazamukiye ku muzigo wenyine uvuze kumva ashaka kuranga iki gikabure dukurure barimo barakurura umuzigo barimo barakurura iki
kuri umuzigo uyu nguyu umuyaga waramukubise sha. Queen umuyaga waramukubise. Kuri umuzigo. Kuri umuzigo. Umuyaga wamukubise sha. Yakonje. Ukitari. Wait. Jinga. Ufite umutaka yego ndafite. Chaho rero. Kazize kuvuga ko gafite umutaka. We irondo ryivanta n'ibisambo. We jya hasi. Fata umugeri. We. We. Wambaye imitaka. Wa mugenga we. Mugeri. We. Ubona wafite umutaka. Tayari. Yafungura umutaka mu kirere. Amahirwe yagize nuko afite umutaka. Queen arazamuka. Nibatunga. Gentlemen, fasten your seatbelts. We'll be landing soon. Uva bidatinze turaza kuba turandinze. Uyu nguyu yaraje ni Moshi. Who's his guardian? Umurinzi we yarinde. Irebye yakonanga igisaha wapi? Igisaha yagitaye. Urusaha yarutaye. Nta kindi kintu yakoze. Yagarutse muri Antwerp. Yagarutse muri Antwerp byose bijya gutangira byatangiriye. Barakwereka ko nangaha kimwe bita ngo ni cyayazi. We. Damn, where'd you come from? Mwana numvishe yuko umwana guko bakuzimishe mwana. I need merchandise. Bamwanya n'ibicuruzwa. Sorry, Umbabare mwana ijoro nafunze. Kuramo pisto. Gasa hano. You're open now. Ubono no wafungura. We wamukinga we. Mukaritasi we. Ndakubwira ngo nafunze. Ugakomeza ugahanyanyaza. Hey. Let's talk. Mwana ka tuvugane. I need some mean toys. Mwana nyeneye ibipupe. You're gonna love. It'll make you the baddest boy on the block. Mwana uri umusore mubi mwana mwikaritsiye. This out. Laser. Yingi mwana ni automatic. Sight. Fully automatic. You're gonna need a holster for that gun. Va mwana nakaka ni keza. Can you fly a plane? Umva ushaka kuhagurutsa indege. Indege ukayigurutsa nk'ikinyoni. A bird. But my has to stay on the ground, brother. Mwana ryo ndege simbizi mwana. Anga afite na gas grenades. Afite na za grenades zinuza zimyuka. Cash? I'll pay you. Mwana afite amafaranga se. Declare the 7-day cooler. Umva nzakwishyura umunsi wa kane umva. No, I'm good for it. Umva urabizi ko ndi mwiza kuri ibi ngibi. Brother, you got the game. Umva mwana bapfuye ntabwo bajya bishyura amadeni. Don't get credit. Utambwira ngo mwana ngo uzanyishyura ngo mu minsi 7 iza ibyo ngibyo mbyise nabyizerane. Kuraho. I'll give you 3 CIA bank account numbers. Umva ndibuza kubona guwa accounts 3 za CIA. When I get the merchandise, I'll give you the extra. Noma ibicuruzwa ndibuza kubona guwa izo code. I don't know, man. I look at you, I see nothing but Umva we. trouble. Ntabwo nshaka kureza ibibazo mwana. I can't like trouble. Ariko mwana ngiye nkunda ibibazo. What do you mean? No Ubita umutaka. shoot. My creation is better than a parachute. No, are you sure this works? Of course it works. Barakwereka ko nangaha. Sure. Of course. Va mwana. I'm positive. Ndabizi ko biribuza kuba byakora. Bagiye kuba basimbuka. Bagiye kugusimbukira hamwe. Imitaka ni nayo ubu ngo nugusimbukiramo. Trust me. Mwana ubaye ipfuye mwana wapana ideni ryanjye. Mwana amahirwe n'imigisha mwana. Hey. Yaragisunika ikigoryi. Mwana uri mu biki? Warerekeye. Ararukurikira. Hey. Umutaka numwe. Bagomba kugendera mu mutaka umwe. Umutaka numwe gusa nta wundi bagomba kwifashisha numwe gusa. Bana gusunika rwa yazi. Give me a hand here. Michiganze mwana. Foot. Mwana kuyo utafata ikirengezi. Let's try something else. Reka tugire ikintu tugerageza. Hey, watch your head. We cunga ibiganza byawe. Now that's what I call hate. Basi. Funguye umutaka. Meze nk'urupirizo. What's We ufite ikibazo ki? you nuts?
mwana ngakuzi uri gisazi kiruta umusatsi wanjye mwana wumva simbikeneye mwana ni gihe wabyubatse mwana umva ahari ndaguha kode urasobanura iki ngahari wa mugingo wemereza kode nyizera ariko we basi Jack yaje mu rugo rwe ni nyuma y'amezi umugore we azi ko umugabo we yapfuye arebye hakuno ngaha Jack yarebye abona Rwesamadongo mu rugo rwe Rwesamadongo yasize umugore watwite nyuma y'amezi atari muhira yumvaga ko byanze bikunze nyiri ko madamu n'ubundi yibarutse arimo arabona Rwesamadongo imuhira yaje mu rugo rwe nyuma y'amezi menshi atari muhira. Yes, Catherine. Yego Catherine ndaje. One moment. Uyu ngo yarameze nk'uri kukana. Uyu ngo yaje kunangaha ari atabona n'igipupe harimo umusego harimo igisasu kigeze ku isegonda rya kabiri cyese giturika. Mama gwe atiri hakunaga kumbe iroro rigifata n'ibisambo fayo. Bamusiye barashaka kumurangiza abapagasi ba Stavros dore inyubako yose moto chopeka muri piscine dore abapagasi ba Stavros dore moto bamukurikiza amasasu Sasu yagiye mu bintu ashaje neza ni nka yakuza Sasu dore cya kigorido kimwe cya kigize cya Rwesamadongo ubundi uyu ngo ntabwo ajya apfa kwica ngo abagore gusa nanone kubona umuntu nk'uyu ngo ufite intwaro kandi tayari nawe arimo araza ashaka kurasa ku nyama kirashaka kumurangiza funguye grenade rwa mukanagara yararuhaye grenade y'amazi cyahita y'amazi nawe nuko yaciyeho yabonye urugo rwe rukongoka buriya mwabana mwe iyo umuntu agiye kubaka yumutwara imyaka n'imyaka ariko abajya kugusenyera nta n'amasegonda bibatwara. Sheri wenda naho ku munsi w'ejo ati rwose by'ukuri kundi ku mutima wakurimo gutera udakererwa naye ntabwo nshaka kuba natwara imodoka gusa by'ukuri basi nanezezwa no kuba nakubona urimo urakina n'akana genda rwose by'ukuri bajya kugusuzumira muri hoteli Novana i Roma umwana we ku munsi w'ejo azameze neza kuri ku mutima urimo gutera udakererwa iyi modoka sinifuza kuyitwara nshaka kukubona ukina n'akana kawe nawe uzaza kwisuzumira ku munsi w'ejo kuri hoteli ya Novana akana kawe ku munsi w'ejo uko ni ku mutima wawe urimo gutera ni ubutumwa bamusigiye ikinga gwe ujya bava ku bintu rwayazi ni rwayazi. Thanks. Urakoze. Thanks. I'm just protecting mine. Uva mwana ndimo ndagerageza kuba narinda umfitiye ibyanjye. Ariko mwana ibi ngiye nukurengera kabisa. Ngiye nshaka kode. Makode ndakuraho amafaranga mwana. Ibikoresho nagwaye. This car is rigged. I need transportation. Nyeneye rwose bikundiye transportation cyangwa se imodoka iri buze kunjyana i Roma. To Rome. Nyeneye rwose bikura ikingeza i Roma. Uva mwana afite connection hangaha. Ngowe mfite connection hakunangaha atene hakunaga kamodoka kagomba kumugeza i Roma kumbe hakunaga ni agasogodo ni rwayazi rwamubwiye ngo rufite connection hakunanga dore akamodoka hakunaga dore ukuntu kireshe kirimo kirabara
akangaka ndagakokoye nirureresha gufungura hejuru ni rwa kisongo. Why didn't you steal something bigger? Uba mwana ndibye mwana ariko rwose byukuri yusa kuburuye wa basi by'ibuzandi no kwiba n'imodoka ari nini. None sirimo kugenda n'amaguru ntabwo iyi ngiyi ari transport iraza kuba kugeza i Roma. Mama mutuvira mu nzira abantu iki bakura mu nzira. I picked them up. They're entering the autostrada to Rome. Tayari bagiye i Roma. Information. Quinn's wife is now reported to be at the hotel. Kumba rakwereka wa musaza Moshi. What a game going. Barakwereka wa musaza Roma Moshi. Kumbe hakunaga arimo gukinisha udupupe yewe udupupe. Tayari i Roma. I Roma niho turi. Uwitwa Jacqueline yamaze kumenya amakuru yose amugaragariza yuko umugore we Catherine kari hakuno ngaha i Roma we n'umwana we. The rear of the hotel. Anything for Jack Quinn? Si, signore, right here. Thanks. Yes, come to the back of the hotel. We'll have a bellman there to meet you. Si. Rucaho. Who's waiting for you at the front desk, Quinn? Ibyo ari gutegereje Queen. We. Well, ntabwo ari igisaso. It's not a bomb. Wenda mwana haragome ko ari access codes. I would love to get paid. Umva nakifuje kuba nakishyurwa. Those bank accounts are frowns. Empty. Umva mwana izo accounts zose ubona imbere yawe ziri empty nta kintu kiriho. Why are you lying to me? Ariko se mwana kwera cyo kumbesha mwana. I bet the colony doesn't even exist. Mwana dakurereye ko mwana colony nababaho. Colony ni ya type yabo. Yababantu bamwe bapfe bakoze araba agents ngo nababaho. None mwana ibi ngibi bikinika. Ibi ni biki? Arebye hakuna ngabona amafoto y'umugore watwite. Stavros. Iyo ngiyo ni sonogram y'umuhungu wanjye. Boy. Stavros afite umuhungu wanjye. Trip. I'll get you. Wowe subira muri Antwerp. Amafaranga yawe nzayaguha. I pay my debts. Nzishyura umwenda wanjye mwana. I pay my debts. Nzishyura umwenda wanjye. Queen. Keep your money. Mwana amafaranga yawe yagumane. Inote zawe zigumane mwana kivayo ni cyayazi. Mva amagambo hano. Why you didn't tell me this before? Mwana kubera iki utabimbwiye mbere? What do you care? Mubwira iki? You always play defense, right? Wowe iteka uharana iby'inyungu zawe. Time to get out. Mwana igihe kirageze kugira ngo mwana mve bench. Mve kurwicaro rw'abasimbura. The best defense. Ukurinda kwiza ni ukwataka kwiza. The best defense is offense. Urumva? Ukurinda kwiza ni ukwataka. Urumva? Siko bimeze mwana, niga. Right. Undati niko bimeze. Ukurinda kwiza ni ukwataka. Hey, twataka abo Bakaritas bagufite umwana. Stavros has been making the Tubaye dukinnye n'amahame ya Stavros. Umugore wanjye ndetse n'umuhungu wanjye bari buze gupfa. You gonna send an email message? It's gonna be. Ubaye wohereje no email. Accepted by every agency in Europe. Iri buze kuba yahita igera kuba agency boss aho bari. The plan. I don't have. Mwana n'umupangu nuwuhe. Na umva na numwe. But Stavros doesn't know. Ndetse na Stavros nagagomba kuba yamenya. He thinks I would do. Kuko turamutse tugize ikosa dukora, Stavros yahita tekereza icyo agomba kuba yakora. Check it out. And when he does, he'll take us right. Ahubwo njye gukora ibishoboka ibyo aribyo byose ndebe uburyo byanyobora ahantu Catherine ari. Umugore wanjye Catherine. Sasa none ni byoroshye. Look at me. Byoroshye. Uriya Jack Queen arashaka umugore we. Quinn's clever. Umva Queen ni umuhanga cyane. Another time. Ikindi gihe ahandi hano. It's just too late. Gihe kirasa nkaho cyadufashe twakererewe cyane. Queen ngo ni umuhanga. Barakwereka hakuno ngaha. There. Catherine indi mumereye nabi. Ntabwo arabyara. Amezi amaze kwirika ari nkane gutya 5. Pass. Barakwereka hakuno ngaha turi Roma. Mu Butaliyani. Yakuba fatira hakuno ngaha areba. Yakuba ashyizeho hakuno ngaha barakwereka umugeni n'umugabo we hakuno ngaha barimo barahanira ibibizo mu mihanda. There's the Mossad. Some local boys on the We hakuno ngaha ari ba Mossad. Even the Carabinieri. Holy cow, it's a full house. Iba hakuno ngaha hari abapagasi. Gusa none abapagasi bo kutizerwa. Hey, mwana mbabarira mwana mucuti mbabarire niga. Rucaho. Rwayazi. Watangiye gufasha Jack Queen. Ni ikirara shaho. So
mwana birasa nk'umupango wawe utagiye kuwakora mwana. Ihangane araza kubaranga. Tubaye dukeneye ubufasha. Mfite umuvandimwe rwose byukuri. Mfite umuvandimwe. Mfite umuvandimwe. Yego mwana mfite umuvandimwe hariya mwana muri chapelle muri iriya nzu y'Imana muri rusengero rwa Sanchumini. Mfite umuvandimwe hariya mu rusengero rwa Sanchumini. Tekereza ibandi ngiri kugira umuvandimwe ukora mu rusengero rwa Yazi. Sanchumini chapelle. Wavuzaga kunanga ihoni. Jacqueline yarebye hakurya. Arebye mu modoka ari hakurya. Abona umugore we. Queen sigaho. Nibyo uriya mugabo Stavros ashaka. Uyu nguyu yaje amagara Catherine we. Catherine. Umugore we gaca amezi n'amezi batabonana. Umugore ashaka gusohoka mu modokari aratwite. Funga umuryango. Oya! Yirukanse ku modokari. Umugore we yarazi ko umugabo yapfuye. Umugabo aracyari muzima. Ageze hakunanga Stavros. We nambwira iryinori. You know something, Jack? Jack aricuze. I never break a promise. Nana rimwe nigize nangize isezerano. I never break a promise. Nana rimwe nigize nangize isezerano. Kumbe hakunanga yazanye n'abapagasi. I don't want you to worry about. Rwose byukuri nasezeranye ko nzakwerereza ubutumire. Send you an invitation to the baby. Ko nzakwerereza ubutumire ngomenyesha umugore wawe ahana ari. Think about wearing black. Tekereza kuba wambaye umukara. Let my wife go. Ide ko umugore wanda agende utware ngewe. Actually, Jack, I think. Ahubwo mwembi mwese ko muri batatu ngiye kuba nabatwara. Bakuru hakunanga babone Stavros. Umva we Stavros ndetse na Queen ndabafite. Bapagasi hakunanga bashi. Stavros bamuhize imyaka n'imyaka. Arimo aragendera kunanga kwifarashi. Yajohereza umwoto. Amafarashi hakunanga no yarikanga. Amafarashi yaratangiye. Ni ya farashi yari iriho umugeni ndetse n'umugabo we. We hari mudawushwara hejuru ku gisenge. Hari sniper kuri roof ku gisenge. Dore mwoto hano. Hey. Mwoto hano. Bisasu hano. Tayari. Mugenzi Katroli. Hey. Nibyoroshye habe na gato. Ibigabo byaje turi rukuko ibigabo bireba. Gikofu mwamubonye? Hey Gikofu. Jaga kurobya bisatsi. Kombe. Ipagasi bya Stavros dore nk'ikingo cy'ukuntu kireba. Neza wajya ngo kimishwe inkoko. Cyangwa se ibibwana by'ingurube. Uyu ngo yashakora muri taxi we. We wavuye mu gakino wowe. You sure? Koko si. Mu gakino wamugiga we. Mu gakino. Niyo wakanzanyemo. Kumi. Sasu barakwepana. Wambo karitasi we. I'll have to call out a fire. Yeba no wamuginga nuko twege dukurasha nuko dukora twe. Rucaho Dennis Rodman. Yeba ni nori yabishye kabisa. Inori yabishye. Bas. Kigabo cyaje. Bas. Ya Stavros dore kuntu kireba. Kundi kigabo kikureba nawo kwibwiriza. Hero kuntu kigabo kikureba. Kawati ngira gatari ko ngakarindurwa muto. Raka. Kireba hasi.
baje jya gushyira mu rufunguzo mugore wanjye ari hehe uravuga ibiki I don't know what you're talking about. ibyo uvuga ni ibiki wa mukaritasi cyane umugore we hakunanga muri briefcase no kirashisha harimo imbunda Vai, ibyo ngibyo ni ibiki turimo turumva n'ibisamu n'ibintu byihebe bya Al-Shabaab byateye cyangwa uteri kubura ikigoryi ya vayo uteri wey Jean-Claude Van Damme Jack Queen kick wey nani minota mike cyane kigabo cyari kiri hasi kumbe